Chỉ bay lệ vek ule tun tum video chu Huan Thlai lampang tlem o weekend man nuam ule hey vo into marcha lampang kan ching ve do na an tram ho ka ching zo to a hey hi marcha kan ching do na ni hi ni zan khanin ka chia lo ka marcha hi hey a chi sang sang jalapeno pepper anya bell pepper hey cayenne pepper kan du chi mi zavin hey po hi anya athak khop maya hey bell pepper danganya hey hi Spanish variety anya marcha sin te chi khanin ka sia chuan hey tuya ka chia zo nuwa ni zana hey hi walma da tangin kaleya achi tuna big turan siamania hey ama te hian lo kala chuan hei hi aron kaltel boka mingzia na tur hi inti poma hlo ma wangin hei mingzia na tur te pon ron da veka achi hi kada ma savek phota tumi nuwa chuanin hei chopsik hianin kavit phum ta ni ta hianin pakhat te chin tur chu ni na in atro lo ka hlawa wangin pani in ka ching ta chuan hei kan da thlia ta chumi nuwa he hian ka tianga ka zo vit phu manga ti khan ka marcha ho chu ka ching don ta ni chu heta hianin pakhat pani pathum pali panga marcha chiruk ka ching don ani tuna tanga kar ni atanga kar thuma chuan an ron chiak ve mei dona chuanin hei light le heat mat nen hey he let me see this hey he a china nia ti hian kan china nga kan da to mei don ni kar ni nuwa lo che huna kalo entir le don che unia into Walmart ta ka thai chi tu na tur kala nei da ilawa chu wang chuan kan han kal lok don ni garden center ah hianin let's go han in mu ang hianin thlai chi chu atam em a du to ka lei tur oma chi sang hey Walmart chu kan lo thenga pangpar te blueberries te blackberries grapes le hey leitura tam maya heng te hi thei mu nya heng hi ke ni pon kan nei ma se thei mu hi khun le cha kom heng raspberry phe hi chu tui se hi grape ania shing chi hey blueberry hi you think we should plant more blueberries yeah so hela ma te hianin these are heng hi pangpar bul nei chi an ni ve thung these are two different kinds hey Mexican chili then hey chuanin hey hela hianin seed starter and yeah hey this is very special hey emi leitu hian ka local hey hi mami ka soyang khan siam bi kania hey hi lei seed start na to turatan and siam bi kani this is very special and then I need to get these. You need to get 2 more of these. Here, a tui pek na ta na all some ta. I need to get 3 of these. Let's see. All right. And I'm getting some seeds. And these are plant labels. So, Asia na ta na. Kan label na tura siya man ni hey at chokok mai Walmart ahian sil tak kalei buka ka garden na mi tu hey han enula fertilizer hey atam em hey at sang miracle grow anya hey pangpan sang ta na chu siya man ya hey heng te hi
nghe ni hydrangeas sen kha pola siam du chuan hemi hi da turania polina langvek a polina ran para chuan hei heng zong zong hi plant food vekani heng te hi organic ania hei hi ka man berani chuanin hei hi pangpar lampang ani boka vo in chu khwan nuam dewa hei kumtinin alu kaching masachina tun kuma chuanin katilawa so antram kachinga mai ro chu tuna hianin hei grow bag an tia heta hian hei hi galon som hi ania ta hianin I alu kan ching do nani ta hian in bul ma hian ti hian thamai do na soil kan da anga okay hemi potting mix kan da anga kan khwa hi 30 vel chu lanin ka sia avot em mahse kan in chak lampanga hian ni hi a omria wangin ni a chhuah chuanin alum ve maya korlum nen chuanin na kan thok thei maya thlang lampang ero chu avot em thunga ni omna lama hian chuanin na tho po azia om deuh hlekani khwa avot ang reng boka in suit te ponga ya napatui de ulek bok nen so I'm gonna plant hei chen hi alo chuak to potato heta hian pali no panga jo kan 5 of them I'm gonna plant ta hian ka plant don ani mahse fertilizer ka da photangai hu panga hemi hei aron kal chuak to a little bit more I'm gonna put a little bit of bone meal and also honey plantain organic fertilizer lem kada bokang one day ngai lo le fertilizer rim shangai lo tan chuanin rim hi chu anave khop meya he bone meal hi chu zia oma mahse pakhat zo ka hi rim anasa em ma in chung lama man chi chu ni meu lo ni tlemin anam the tlata khwa an lum dewanga an ron tro huna karon entir le don chunia okay then tui kan penga khovat lain ka khuanga chu to kan to once they come out right we can just harvest it here Yeah, it'll be easy because it's so close. wan nei hi chu a Hahthlak ang reng khopa teimak te po angaya teimak lo chuanin huan hi nei chi po ni lawa kong te hi na thei em kan rol thum bok nen amero chu an ron chor nawa an na le ra te lak tur om khanin kan hlim em bok si ni khwa alum deuh kuna mulch kada anga ma se tu hian chuan mulch da langai lova awang chu kala khu don tho wangin ti kha ni der mai kala hian kan ei khop chu kan ho ve mai don ni alu panga tangin okay wait okay hi hian tha khwa le tha la sik boka khuri phatanga hei hianin
mulch once the weather's getting warmer. Kapani mai? Ding! Ole khati zong kha tu na tan lo ni le ri phot se kan lom em. Thank you so much and God bless.